ibihe byiza nanone inshuti bakunzi bacu mudahwema kudukurikira umunsi ku munsi mu makuru n'ibiganiro bitandukanye tudahwema kugenda tubagezaho. Twongeye kubifuriza amahoro y'Imana gwaha mu karonka ndetse no gukomeza mukagira ubuzima buzima. Tugarutse rero mu makuru ya politike na diplomasi, umutekano n'ibindi bijyanye nabyo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse no mu karere k'ibihugu by'ibiyaga bigari muri rusange. Aho ibintu bikomeje gucika, ibintu byadogereye, ibintu bikomeje kuba ibindi ariko ku rundi ruhande ahandi bikagenda biba uburyohe. Tugiye guhera kuri iyi nkuru nziza ivuga ukuntu umujyi wa Goma n'uwa Rubavu ubu ngubu byongeye gusubira mu buhahirane bwiza cyane rwose. Petite barriere ubu ngubu rwose ikabiri gukora. Ese abaturage ba hano baravuga iki? Ni ibiki by'umwihariko birimo birakorwa? Byatangiye ryari? Bimeze gute mu by'ukuri? Ese uyu mupaka uzajya ukora kuva ryari kugeza ryari? Byaba se bigiye kuba uburyohe ukaba ugiye gufungura isaha n'isaha? Bimeze gute? Kuri gatanu ibingibi turabigarukaho, ngira ngo ubwo murabyumva. Intare za Sarambwe zatangiye gutanga umucyo. Abaturage baravuga iki kuri bya bintu byo gusoresha, kwinjira ubanje gutanga akantu n'ibiki byose? Bimeze gute? Mbese umwuka wa hano i Rubavu ndetse n'umwuka wo muri Goma byaba bimeze gute? Ubu abantu rwose batangiye mu by'ukuri kugenda bahana amacensi, bamwe binjira abandi basohoka, ibintu ari uburyo. Ni mu gihe ariko ibintu byakomeje gukomera cyane, ingabo za Afurika y'Epfo zakomeje kurutanga ubu noneho byarangije kujya hanze ku mugaragaro wa leta, ku mugaragaro w'isi yose, ko ingabo za Afurika y'Epfo rwose zemeye yuko burya ngo zasabye u Rwanda kutaraswaho igoma, zihakana mu by'ukuri rero ngo kumanika agatambaro cyangwa se kumanika amaboko. Mbese ngo zangabo ntago zatsinzwe, ahubwo ngo hari ukuntu byagenze, ngo baravuga bati aho kugira ngo tuze kuraswa n'u Rwanda, ahubwo reka turebe ukuntu twakwitabara, dukoreshe ikimenyetso cyamenyekanye ku ruhando mpuzamahanga ko hari ugutsindwa ari ukumanika amaboko. Byatangiye gusobanurwa, bamwe mu basirikare babisobanuye batangiye kwijundikwa n'abandi bayobozi batarimo baravuga rumwe nabo. Ibintu nabyo mu by'ukuri ni ibintu ubona yuko byatangiye gutungura isi yose. Ibyari byarahishwe byatangiye kujya ku mugaragaro. Ibi nabyo ni ibintu turimo turagenda tugarukaho. Hari inkuru yakomeje kugenda kandi ivugwa, abantu bakibaza batese ubundi intare za Sarambwe zirabitwara mu buhe mujyo, biraza kugenda gute? Mwamenye ko intare za Sarambwe zatangiye gusabwa mu by'ukuri ngo ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma cyafungurwa vuba na bwangu. Ese ibi bintu barabivuga iki? Nyuma yuko babisabwe barabikora iki? Ibi nabyo ni ibintu turi bugende tugarukaho. Turi bujye kandi kuri front line tubabwire yuko mu bice bya teritwari ya Karehe no mu bindi bice bya Sud Kivu imirwano y'ubwoko bwose irimo iragenda ivugwa byato na hato. Intare za Sarambwe zagaragaje yuko zatanze agahenge, hatangiye gukorwa ibikorwa byo gushyingura. Nahoze mbona video rwose ishyingura yo gushyingura abasirikare. Mana yanjye abasirikare ba FARDC barimo barashyingurwa nk'atari abasirikare b'igihugu. Mbega Kongo, mbega organization y'igihugu, mbega ni ibintu biteye ubwoba. Ni mu gihe rero kandi ubwo MONUSCO irimo irataha buke cyane cyane guhera muri Sud Kivu, abibukavu bari kugenda bashiramo. Abantu benshi bari kwibaza batari ku bundi MONUSCO ni iki mu by'ukuri yaba imaze muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo? Ni igiki ubundi yanafashe n'umwanzuro ubundi bose bagataha? Ubundi bimeze gute? Iki nacyo mu by'ukuri ni ikintu tugiye kugarukaho gatanu kuri gatanu tukakivimuza.
igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu bice byinshi cyane by'igihugu barimo barategura intambara karahabutaka, barareba ibishoboka byose bakora kugira ngo intare za Sarambwe barebe ko rwose ngo bazikura bazikura ngo mu bice bigaruriye. ese ibi bintu biratera kabiri, bimeze gute mu by'ukuri? Haracyavugwa kandi itegurwa rikomeye cyane ry'inama karahabutaka igiye guteranira muri Tanzania, ni inama ya SADC ndetse ni na EAC. ese iyi nama mu by'ukuri iziga kuki? Abantu bati aba bantu bagiye gufatira ibyemezo ibi bihugu bya SADC bitahe, abantu bagiye gufatira ibyemezo igihugu cya DRC, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kijye mu biganiro cyangwa se bose bagikureho amaboko. Aba bantu bagiye gufata imyanzuro itandukanye kandi inama yabo ishobora kuzazamo akavuyo gakomeye ku buryo ushobora no kuzajya kumva habayemo igisa no kutumvikana yewe no kurwana. Andi makuru namenye, hazabanza inama y'abaminisitiri, harabanza inama y'abaminisitiri kamemu harya ubundi ubwo si uyu munsi ni kuwa gatatu, oya ubwo izaba kuko inama iteganyijwe kuwa gatanu, kuwa gatandatu ahari, ubwo indi yaba mbere yaho gakeya. Ibi byose ni ibintu abantu barimo baragarukaho, ibiganiro byinshi niho biri kugenda byibanda. Mubana natwe rero, natwe tugerageze rwose kugenda tureba ese abantu barabivugaho iki, ese ubundi wowe urabivugaho iki. Wanatwandikira no muri comment rwose, ukatwandikira ukatubwira uti nyamara ibi bintu ndabona biri bugende gutya, tubwire. Urabona iyi SADC n'iyi EAC, iyi nama izabyara iki? Kuko nka South Africa yarangije yatanze rwanorero ku ruhando mpuzamahanga pe. Abantu bari kwibaza batese ubundi iyi South Africa isebye bingana gutya, uyu muperezida wa South Africa Cyril Ramaphosa wasebye gutya, ngira ngo mwakomeje kugenda mwumva uburyo ki abadepite abaki bagenda basubiramo amagambo. Leta y'u Rwanda, ubuyobozi bw'u Rwanda bwagiye bugaragaza nk'ukuri, abadepite nabo nibyo bintu barimo barisubiramo bati ntago mwagiye kugarura amahoro. Twarabibonye yuko mwagiye kwicungira iby'amabuye y'agaciro, mufite inyungu mu by'amabuye y'agaciro. Ibyo ni ibintu byavuzwe na Yolande Makoro. Abandi bati ntago mwagiye kugarura amahoro, ahubwo mwagiye gufasha igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kurwana, none mwaranatsinzwe murenda niyo mumanika amaboko. Ibi ngibi ni ibintu byavuzwe na His Excellency Paul Kagame we ubwe, avuga ati ntago rwose muri mu mwanya mwiza wo kugarura amahoro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ishwi, ntago uwari umwanya wanyu. Bimeze bite? Iyi South Africa iraba irebana gute? Abayobozi babo baraba barebana gute n'abandi b'ibihugu? Hagiye kujya abagabo bakaze, abagabo batajya barya iminwa, abagabo nka His Excellency Paul Kagame, abagabo nka uyu Museveni, Yoweri Kaguta Museveni. Mwabonye imbaraga William Ruto arimo arashyira muri ibi bintu kugira ngo agaragare nk'umuntu ushobora kuba ari n'umunyabigwi ukomeye. Mwagiye mubona intervention ya Lorenzo, nawe ntago buriya akunda guparapara. Hari abagabo dutegereje kumva amagambo yabo nka uyu nguyu nuza wa Somalia, uriya mu mama wa Tanzania. Nubwo benshi baba bakunda kuvuga yuko ngo nubundi ngashobora kuba ngari inyuma ya ba Kikwete, ngo nibo ngo nako ngo harya ni Kikwete ninde uriya wari nubundi wari president ngo ngayoboye ngo inyuma ye ukuntu ngo ntaga ngari wowe uyoboye. Bimeze gute? Nituramenya nimba uwitwa Neva n'amasoni amazi iminsi afite azajyayo, ariko mu by'ukuri haribazwa bimeze gute?
reka rero tubane 5-5 nawe watwandikira muri comment rwose ukagira icyo utubwira. Twihuta cyane tugende igoma. Mbanjije gucisha ijisho mu mavideo n'amashusho harimo aragenda acicikana ahangaha. Urujya n'uruza rwose rumeze neza, amagare y'abafite ubumuga akunda gupakira ibintu byinshi ari kugenda, amashu, ndimo ndabona amazi, ndabona amata, ndabona ibintu byose mu by'ukuri birimo biragenda muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Urujya n'uruza rwatangiye. Ibikorwa rero by'ubucuruzi ubwo ngo wayikaze kandi wakora subscribe ni Rwanda Hills Media nk'ibisanzwe. Wanatwandikira kandi kuri nimero 0723254101 tukabana 5-5. Ibikorwa by'ubucuruzi rero ndetse no kwambukiranya imipaka ku bakorera mu karere ka Rubavu ndetse no mu mujyi wa Goma muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo banyuze ku mupaka wa Petite Barriere mu mbabarire byasubukuwe. Ni nyuma rero y'icyumweru kimwe gusa umutwe mu 23 wigaruriye uyu mujyi wa Goma. Birumvikana ko iyi organization irihuse cyane pe. Mbere bundi ko ufungwa byari byagenze gute? Twibukiranye mbere y'uko mu 23 ifata umujyi wa Goma, ubuyobozi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bwari bwafunze umupaka mutoya uhuza u Rwanda ndetse n'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni umupaka uzwi nka Petite Barriere. Ntabwo bigeze bafunga Grande Barriere neza mu buryo bweruye, kuko Grande Barriere buriya ntabwo ikunda gukoreshwa n'urujya n'uruza rw'abantu benshi. Kuki bari bawufunze mbere na mbere? Ibi ngibi byari byakozwe hagamijwe gukumira abaturage bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bari bakomeje guhungira mu Rwanda kubera imirwano hari hagati y'ingabo za FARDC n'imitwe ibafasha, harimo SADC Burundi, harimo FDLR Wazalendo, abacancuru n'abandi barwanya intare za Sarambwe. Noneho bangaga ko abaturage bahunga, urumva, ariko byasaga neza n'ibyo babakoreraga mu nkambi. Guhunga niki? Guhunga abaturage iyo bahunze bita bigaragaza ko mwebwe mufite faiblesse. Nimba muri gisirikare cy'igihugu inyeshyamba zikabatsinda, mufite abo bantu bose babafasha, ni gute inyeshyamba zibatsinze bakaba banahunze? Bivuze ngo mu by'ukuri ntago byumvikana ukuntu bahunga. Noneho ikindi, Kongo si umuturanyi mwiza ubu magingo aya ngaya ku Rwanda. Bumvaga yuko nta muturage wabo uri buhunge, cyane ko banateganyaga kugaba ibitero ku gihugu cy'u Rwanda. Ibi ni ibintu byagiye bigarukwaho, ibimenyetso bitandukanye byagiye bigaragazwa, ndetse Olivier Nduhungire yarabigaragaje, Remuku yarabigaragaje, bose bagiye bavuga yuko mu by'ukuri byagaragaraga ko byari ugutera u Rwanda. Turanagaruka no kuri ibi bya SADC ivuga ku bijyanye n'ukuntu habaye akantu ko gukozanyaho, bararasanye. U Rwanda rwarasheho gakeya muri Kongo, ariko se byari bitewe n'iki? SADC babisobanuye. Rero Kongo nta kindi kintu cyari cyatumye ifunga uyu mupaka. Ubu rero byaje mu by'ukuri kurangira umupaka wongeye gufungurwa rwose ku mugaragaro, kuko nyuma y'urugamba rukomeye cyane rwasize umutwe mu 23 wigaruriye umujyi wa Goma, ndetse abarwanyi b'uyu mutwe bagahita batangira gucunga neza umutekano ku mupaka w'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ngira ngo munanabyibuka basezeranyije u Rwanda yuko nta mwanzi uzongera aturutse ahangaha igihe bazaba hari. Umutekano kandi watangiye kugaruka mu buryo busesuye rwose mu mujyi wa Goma, nyuma yaho abarwanyi ba M23 bahanganye ndetse bagatsinda abasirikare ba FARDC n'imitwe yitwaje intwari bafasha n'abandi bose babafashaga mu bihugu bitandukanye. Amakuru kandi agaragaza yuko umupaka wa Petite Barriere wongeye gufungurwa rwose, nako wongeye gufungurwa kuko wafunguwe uyu munsi, ndetse urujya n'uruza rw'abaturage berekeza mu mujyi wa Goma cyangwa se
bava mu mujyi wa Goma rukaba rwongeye kugaragara. Biteganyijwe yuko rero abaturage bazajya bawukoresha ariko ugafungwa saa 9 z'umugoroba. Birumvikana yuko ntago ibyizere by'umutekano byari byagaruka 5/5 kandi bagomba gukora nkuko no ku yindi mipaka ubu ngubu bikora, yaba ari Rusizi ya mbere, Rusizi ya kabiri, muri hariya muri Rusizi mu mpera z'icyumweru gishize. Ariko nanone ibinyamakuru bitandukanye byagiye bitembera mu mujyi wa Goma mu bice bitandukanye, ndetse kuva ku mupaka w'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugera za mu Bilele za muri hariya gouvernemental na nako aho guverineri yabaga, karitsiye zitandukanye nka Rakiveri ndetse n'ahandi, umwuka udasanzwe ukagaragara ko mu by'ukuri ari umwuka mwiza cyane. Abaturage basubiye mu bikorwa byabo mu buryo bugiye butandukanye twagiye tubibona hamwe. Kandi mu hantu habereye urugamba rukomeye cyane ni ku musozi wa Goma uzwi nka Mogoma. Abaturiye muri aka gace bavuga yuko rwose ubu ngubu kuva nko kuwa kabiri ariho abasirikare bari banze ngo kuva kwizima, bari ahangaha ngo mu kigo cya gisirikare cya Kakatindo no mu mujyi wa Goma rwagati. Ariko ubu ngubu intare za Sarambwe zarabashushubikanyije, babangiye amaguru ingata ba Wazalendo ndetse n'ingabo za FARDC twongeyeho ndetse na FDLR. Abayobozi b'umutwe wa 23 kandi baherutse gutangaza ko nyuma yo kwigarura umujyi wa Goma urugamba rukomeje mu bindi bice bitandukanye kugeza igihe bazafatira Kinshasa ngo bagakuraho ubuyobozi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi wakomeje kwigiza nkana. Abaturage rero mu bo twagerageje kugenda bavuga baravuga ko urujya n'uruza rumeze neza, ariko ngo ibintu bitaraza neza mu buryo cyane, kubera yuko ngo nanone abantu bamwe baracyafite ubwoba, abandi barasenyewe, amaduka n'ibiki byose byagiye birimbagurwa cyangwa se bisenywa na amasasu. Ese ibi bintu mu by'ukuri bizasubira mu buryo? Yego, kuko umutwe wa M23 ngo urimo urabagaragariza icyizere cyo kubaho, kuko ngo bafite umutekano ntacyo batageraho, dore ko bariya biyizera cyane bitewe n'imitungo itandukanye ibiri hariya, yaba ari ikamere ndetse niyo bakorera. Tugere rero kuri icyo kintu cyo kurasanaho gatoya. Ingabo za Afurika y'Epfo zemeye ko zamanitse agatambaro kagaragaza yuko mu by'ukuri bamanitse amaboko, ariko bo siko babyumva, ahubwo hari uburyo mu by'ukuri ngo byagenze basaba ingabo z'u Rwanda kutabarasaho. Ni umugaba mukuru w'ingabo za Afurika y'Epfo General Rudazin Mapwanya yatangaje yuko mu by'ukuri rwose ngo mu minsi ishize ubwo umujyi wa Goma wafatwaga n'umutwe wa 23 ingabo ze rwose ngo zahamagaye iz'u Rwanda zizisaba rwose ngo kutazibasira. Ni kwa 27 turabyibukiranya Mutarama 2025 ubwo umutwe wa 23 wari uri mu rugamba rwo kwigarurira umujyi wa Goma muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rwose, ndetse bikarangira banawufashe. Ingabo z'u Rwanda nazo zafashe icyemezo cyo kurasa ibisasu byaturukaga mu mujyi wa Goma, ariko zitagambiriye ngo kugaba ibitero muri iki gihugu, ahubwo ari uburyo bwo kugira gute bwo guhosha abari barimo babarasaho barasa ibibombe byaturukaga mu mujyi wa Rubavu nako wa Goma biza muri Rubavu. Ngirango ibyo ngibyo twabigarutseho cyane rwose. Kera kabaye rero ejo kuri uyu wa kabiri tariki ya 4 Gashyantare 2025 umugaba mukuru w'ingabo za Afurika y'Epfo rwose yavuze yuko ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zarashe mu Rwanda ari izari zashinze imbunda ziremereye ku birindiro bya gisirikare biri hafi y'ikibuga cy'indege cya Goma. Ati bibirindiro rero bya gisirikare mu by'ukuri ngo nibyo byabarizwagamo n'ingabo za Afurika y'Epfo zimaze igihe zifatanya na FARDC kurwanya M23. Uyu mugenero Rudazin yavuze yuko mu by'ukuri ngo ubwo ingabo z'u Rwanda zasubizaga ibisasu byazo byatangiye kugwa hari ingabo za Afurika y'Epfo, birumvikana. Ati rwose habayeho kurasana hagati ya Repubulika
Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Rwanda. Uko kurasana bivugwa ko mu by'ukuri kwatewe n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuko nawe yarabibwiwe. Zashinze imbunda ku birindiro byari biri hano hafi ku kibuga cy'indege cya Goma. Ubwo rero bakoreshaga imbunda barasa mu Rwanda, abanyarwanda nabo barabasubije. Umugaba mukuru w'ingabo za Afurika y'Epfo kandi rero yavuze yuko rwose ngo ibi ngibi bimaze kuba, yahamagawe n'uyoboye ingabo z'igihugu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, amubwira yuko rwose ngo bari kuraswa n'u Rwanda. Ati naramubajije nti se ni ibiki bibaye? Arambwira ati turi kuraswa n'abari mu Rwanda. Nyuma twabonye ko ari ukurasana hagati y'izo mpande zombi, atari uko u Rwanda rwari rugamije kuturasa. Ubwo nyine yasobanuraga ati nyamara ntabwo u Rwanda rwose rwari rugamije kutugirira nabi. General Dazan rero yakomeje avuga yuko rwose ngo abasirikare ba Afurika y'Epfo bahamagaye bagenzi babo bo mu Rwanda bamaze bababaza impamvu bari kubarasa. Ab'u Rwanda ngo babasubiza ko batari kubarasa ari bo bagambiriye. Uyu mugabo kandi yakomoje ku mashusho nanone yacicikanye ku mbuga nkoranyambaga agaragaza ingabo za Afurika y'Epfo zari ziri i Goma zamanitse akabendera kagaragaza yuko rwose batsinzwe. General yavuze yuko mu by'ukuri ngo batigeze bamanika amaboko, ahubwo ngo iri bendera urebye ngo ryazamuwe kugira ngo ingabo z'u Rwanda zibona abasirikare babo baherereye kugira ngo badakomeza kubarasaho. Ati baratubwiye bati oya ntabwo turi kubarasa. Ubundi uyoboye abasirikare aravuga ngo kugira ngo babone imbibi ibirindiro byacu birimo ko atari FRDC yakoreshaga ibendera ry'umweru bakarimanika ndetse bakanarizunguza. Ati ibendera ryagiye rigaragara kenshi kugira ngo isi yose imenye yuko abantu baba bamanitse amaboko, atari ko twebwe twarikoresheje atari muri ubwo buryo, ahubwo ari ukugira ngo tudakomeza kuraswaho. Ngira ngo murabyumva rero ko Afurika y'Epfo yarangije kwemera ko rwose rwose u Rwanda rutayirasheho ku bushake bwabo, ahubwo byatewe nyine n'ako kavuyo gatandukanye kagiye kagaragara mu by'ukuri bitewe n'igisirikare cya leta Kongo FRDC cyari kigamije kurasa muri iki gihugu cy'u Rwanda. Noneho rero ubu reka twigire imbere muri Goma nanone dusubireyo turebere hamwe ukuntu M23 irimo irasabwa mu by'ukuri gufungura umupaka wa Goma. Ese bari kubisabwa nande? Bifite ubuhe buremere? Biraza gutanga iki? N'umuryango w'abibumbye wasabye umutwe wa M23 rwose gufungura ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma. Kuri ubu ngubu rero kigenzurwa n'umutwe wa M23 urwanya ubutegetsi bwa Chilombo. N'ubusabe umuryango w'abibumbye wasabye mu by'ukuri binyujije mu muhuza bikorwa wayo ushinzwe ibikorwa by'ubutabazi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yitwa Bruno Remarque. Mu itangazo rero uyu muhuza bikorwa mu muryango w'abibumbye yashyize hanze kuri uyu wa kabiri tariki ya 4 z'ukwa 2025 risaba M23 gufungura rwose ikibuga cy'indege cya Goma byihuse mu rwego rero rwo kugira ngo ubutabazi bugere ku baturage bahunze intambara. Sasa M23 nayerutse gusohora itangazo ivuga yuko yagaritse imirwano mu rwego rwo gutabara. Babasabye ibi ngibi, urumva basa naho rwose bagerageje gutuza bakagira gute. Ariko ahanini ubutabazi bw'imiryango mpuzamahanga ishaka kugeza ubufasha ku bahunze imirwano ishimangira ishyamiranyije M23 n'ingabo za FARDC irimo irakemangwa.
iri tangazo kandi mu by'ukuri riravuga yuko imirwano yagize ingaruka zikomeye cyane ku buzima bw'abaturage. ni ibintu byumvikana byo rwose. Umuyobozi w'uwo muryango w'abibumbye arakomeza avuga yuko ngo ubuzima muri Goma busharira cyane kubera imiryango mpuzamahanga rero ngo idashobora kwita ku baturage. ariko ngo nubwo rero uyu muyobozi avuga ibi ngibi, nyamara M23 yafata umujyi wa Goma, abaturage babonye amahoro. hari ukuntu babonye rwose ubwisanzure, hari ukuntu bagiye babona amahoro. ese M23 kuri iyi tariki iraza gufata umwanzuro wo gufungura uyu mupaka? ese nako iki kibuga cy'indege mpuzamahanga cyagomba, kuko imipaka yose yo yarangije gufungurwa. ese biraba bifite ubuhe buremere? ese ntago ingabo za MONUSCO zishobora kuza kwifashisha nanone mu gutanga ubufasha ku gisirikare cya leta ya Congo FARDC, wenda bakagenda binjiza? iyi miryango ntishobora kugenda ihereza FARDC amayira mu buryo bumwe cyangwa ubundi bakinjira muri iyi Goma, bikaba byatuma intare za Sarambwe zibura equilibre yo kurinda umutekano muri uyu mujyi? ibi bintu reka tubihanga amaso turebe aho biraza kugana, kuko sinzi ko biri buze gukunda, kuko M23 bo bagaragaza ko hari uburyo bo ubwabo barimo baragenda bashyira ku murongo ibi bintu. sasa nuko bihanga amaso. imirwano rero ikaba ikomeje, tugenda tunagana ku musozo. imirwano irakomeje mu bice bitandukanye bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, gusa ukabona ko ngo ari imirwano idafite uburemere. imwe irimo iriganzamo ni imirwano yo kwirwanaho, yo kugenda mu by'ukuri bavana mu nzira nk'abazarendo bashaka kugaba ibitero. abantu benshi batangiye kubona yuko mu by'ukuri kandi FARDC ishobora kuzana none kugaba ibitero, kuko ngo irimo irategura intambara iciye cyane muri biriya bice bya Grand Nord. ubwo ni amateritwari atari yafatwa muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse n'izindi ntara zakikije nka Ituri. biriya bice bya Ibeni mbese hafi aho ngaho muri Kivu y'Amajyaruguru biri gutegurirwamo abasirikare ndetse n'ibikoresho. ngo FARDC irimo iradeployinga isaha n'isaha indege za kajugujugu n'ibiki byose zirimo ziraza. za Rubero rero hari kujya havugwa ngo dutera ushuma twato na hato muri Sud Kivu, naho nuko cyane izi za Karehe, za Kavumu, za Fizi n'ahandi aho FARDC iri no gushaka gukomeza kugaba ibitero ku Banyamurenge. ni ibintu mu by'ukuri rero biri bukomeze kugenda bitera nabyo ikibazo gikomeye cyane ku ruhando mpuzamahanga, kuko intare za Sarambwe zongeye kubura imirwano mw'abantu mwe. ni directe no guhita bafata Kavumu, bamara gufata Kavumu bagahita birukanka bafata Bukavu, kandi ibyo byaba ari ibibazo bikomeye cyane, usibye ko nanone byatuma aba baturage batitabwaho. ngira ngo urumva byanasubiza inyuma n'ibindi byifuzo byose. ingabo za SADC ntizirataha n'amagingo aya ngaya, ya mirambo yabo abadepite basabye ntago yari yagenda kuko nta nzira. u Rwanda rwabahaye inzira ngo barabyanga, bari gushaka inzira zangaho muri Grand Nord, ariko intare za Sarambwe ntago zapfa kubyemera. rero ibi bintu ni ibintu turi buhanga amaso. bamwe baravuga bati bishobora kuzakemukira muri iyi nama ya EAC izaterana mu mpera rero z'iki cyumweru. reka rero tubihanga amaso, ubundi turahabaye natwe kugira ngo tubibagezeho. mukomeze mugire ibihe byiza, turabakunda cyane. Subscribe, like, share, a comment. imitwe yitwaje intwaro, ibyo nabyo biri mu byo mwemeranyijwe. ngihungabanya umutekano n'amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. bityo SANDF ifite inshingano zo kurwana, ntabwo ifite inshingano yo gutabara, bafite iyo kurwana. niba rero twarumvaga tugomba kuraswa, ni kuki twashatse uburyo bwo kurinda, tutashatse uburyo bwo kurinda ingabo zacu? ngibi ni intege nkeya rwose. uyu mugabo nako uyu mudepite ngira ngo urabyumva yuko yunze mu rya His Excellency Paul Kagame. yego icyo yunzemo rwose urebye. ukibaza
iki gihugu biraza kugenda bite kuko hagiye hababazwa ibibazo byinshi sinzi nimba wakomerezaho wenda ukagenda utubwira ibibazo byagiye mbere na mbere binanira uriya mugabo akitapagura kugeza ubwo bamubajije ikibazo ngo imirambo izataha ryari ubwo ni Angelina Matsia Amocheka nimba ari Mocheka yego igicamunsi cyo kuwa kabiri rero uyu ni minisitiri wungirije w'ingabo za Afurika y'Epfo hamwe n'umwungirije witwa Bantu Harumisa ubwo bitabye nyine inteko ishinga amategeko basobanura ku butumwa bw'ingabo zabo ziri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho nabuze mbona benshi bavuga ko byaba bifitanye isano n'inteko ishinga amategeko y'inama y'inteko rusange yateranye hano i Kinshasa yatumijwe na perezida Tshisekedi ese yateranye mbese yarayibaye njye nari nzi ko yagombaga kuba wenda kuri uyu munsi ngo mbihe umwanzuro noneho kuba zize zihekeranye cyangwa se zikurikiranye rero bifitanye isano n'ubundi na gahunda Afurika y'Epfo ifitanye na Kinshasa abadepite rero bamubajije ibintu bikomeye cyane impamvu abasirikare babo bavuye ku rugamba ndetse barasaba ko imibiri yabo yagarurwa mu gihugu kugira ngo ibe yagira gute yakingurwa umwe mu badepite rero dore ikibazo yagize atya aramubaza ati ariko abasirikare bacu bahinduye ingabo zirwanira mu bindi bihugu aho kuba abarinzi b'amahoro yego basaba ko batahukanwa vuba kuko ntitubona impamvu zikomeye zituma baguma muri Kongo kandi bakomeje guhura n'akaga hari n'undi wagarutse ku kibazo cy'amafaranga yoherejwe muri iki gikorwa avuga ati hari umwe mu bajenerali wigeze kutubwira ko miliyari ebyiri z'amafaranga y'amarandi zatanzwe ngo zigire ubutumwa bwo muri Kongo ariko ubu muratubeshya ati muratubeshye ngo amafaranga atangwa na SADC ariyo South African Development Community kandi atangwa n'igihugu cya Afurika y'Epfo depite witwa Priti nawe yagize ati ibisubizo twahawe ntacyo bisobanuye kuko turacyafite byinshi turacyafite ibibazo byinshi twibaza twatakaje abasirikare ibaze 14 abandi barakomereka ese bari bakozwe na M23 yego bazagaruka ryari ati iki gikomeje kuba muri Kongo ati iki gikomeje kuba muri Kongo ati ese ingabo zacu zizongererwa imbaraga cyangwa zizavanwayo yego urumva ati ese ingabo zacu zizongererwa imbaraga cyangwa zizavanwayo noneho bamwe mu badepite nanone bashishije perezida Ramaphosa kugira inyungu z'ubucuruzi muri Kongo bavuga ko ari byatumye ingabo aho kuganira cyangwa se guharanira amahoro muri rusange ubundi mudepite yaragira ibi rwose biranatujyana ku byatangajwe na minisitiri hanyuma n'umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda yarande makuru yego kumva uyu mudepite ati ubundi muri Kongo muri kurwanira iki ati ndakubaza wowe minisitiri kuki perezida yatubeshye ko ingabo zagiye mu butumwa bw'amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nta burenganzira mufite bwo kohereza abana ngo bajye gupfira hariya mu birombe bya zahabu bicukurwa Cyril Ramaphosa n'inshuti ziwe wowe minisitiri w'ingabo nawe generali Ruguzari Mafanyi mukwiye kwegura ndetse mukanakurikirana yego harimo minisitiri Angie Motega we yahakanye ibi birego avuga ko ingabo za Afurika y'Epfo ziri muri Kongo kubungabunga amahoro aho kuba kurengera inyungu z'abantu ku giti cyabo anagaruka kandi ku kibazo cy'indege yangirijwe i Goma muri iyi ndege hari indege yangirijwe i Goma ya Afurika y'Epfo asobanura ko byatumye bigorana kuzana imibiri y'abasirikare baguye ku rugamba
yiteje ko ku wa gatatu tariki 5 Mutarama ngo ni kuri uyu munsi nyine uyu munsi yego imibiri y'abasirikare 14 izagezwa mu gihugu cyabo kugira ngo ishyingurwe ubwo numvaze niba habayeho kumvikana hagati y'M23 na SADC biraza kugorana kubera ko ikibuga cy'indege cya Goma kiri gukora. Twamenye kandi amakuru y'uko igihugu cy'u Rwanda cyatanze inzira kuri izi ngabo za SADC cyane Afurika y'Epfo ngo inzira barayanga ahubwo nahoze mbona MONUSCO ariyo yayemeye noneho bitegerejwe ko guverinoma uyu jenerali Ruduzarumafanya yavuze ko ngo bagiye kuvugana na M23 kugira ngo imibiri y'abasirikare bapfuye hamwe n'abakomeretse bashobore gusubizwa iwabo. Hari iki batavuze kuri matekwa kitavuze kuri matekwa. Hari n'ibindi bintu rega bibabaje. Aba basirikare ejo bundi umwe mu munani za Sarambwe ajya kubasura ajyanye n'itangazamakuru, hari uwasabye ngo muzaduhe uburenganzira tujye aho twarwaniye gushaka imibiri y'abasirikare bacu. kirashimangira ko hari imibare y'abasirikare baba barapfuye batazwi cyane rwose cyangwa se bagatangaza cyane kubera ko niba bavuga ko ari 10 ubwo niyo yabonetse. Hanyuma abo ngabo ingabo za SADC zafatiwe hano zagotewe hano mu Bandiro zivuga ko zikeneye kujya gushakisha nyine zirabashakisha zite ubwo nje ukurikije ukuntu uriya mugabo yasubizaga kiriya kibazo wabonaga nawe nta cyizere yifitiye pe, wabonaga nta cyizere afite cy'uko ibyo avuze nawe arishoboka, kuko yabajijwe abazwa nyine yabazwaga n'uburakari, abadepite barakaye, we asubiza rimwe gusa ngo mu ijambo rimwe in the one word, nimba yakoresheje interuro in one sentence, tomorrow. Nicyo ngicyo yavuze, ukibaza uyu mugabo haragaragara inyungu za Perezida Ramaphosa rwose kuko ubigaragara nk'uko bitangazwa ngaha mu ibibazo abadepite babazaga aba bayobozi ba gisirikare kumva ko harimo kuri guhishwa gusa no kwandishwa n'ubundi n'umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda yarandi amakuru washinja Perezida Ramaphosa kohereza izi ngabo za Afurika y'Epfo muri Burasirazuba bwa Kongo kugira ngo arinde inyungu ze mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro muri ako karere. Nibyo ngibyo. Hanyuma Afurika y'Epfo noneho sasa kumva ikintu cyaha gitangaje wabona ejo bundi ngenda niba twabishimuye reka tubigireho abantu bacu kumva hari inkuru yamenyekanye kumva bamutara mu watu bagerageje gucukumbura afite inkuru njye navanye ku muntu ukora mu ngabo z'ikirere ati hari indege z'intambara za Afurika y'Epfo kugira ngo zagerageje kwinjira mu kirere cya Kongo hano i Goma. ubwo intare za Sarambwe zari ziri kwataka umujyi wa Goma isubiremo yego ariko ngo zitungurwa n'itangaza ngo rwose ngo kitangaza byasaga icyitonderwa ngo zatanzwe n'igihugu ngo ni icyitonderwa cyatanzwe n'igihugu kimwe mu bikomeye hano mu burasirazuba bwa Afurika. Wumva baravuga ko ngo radari y'icyo gihugu yari ifite imbaraga zikomeye cyane ku buryo abapilote ba Afurika y'Epfo batunguwe no kubona ubutumwa bwa mbere bw'icyitonderwa hakiri kare. ampaye nka rero kumva rugikubita rwose bakanaseseka noneho ngo gukurikirwa n'ubwa kabiri n'ubwa gatatu ampaye nka rero k'amategeko mpuzamahanga biteganya. Nyuma y'ibi urukumva bita warning ngo ntibajye
bari bagiye kuraswa rero saa saba ubwo icyo gihe Afurika y'Epfo izi ndege zari zizanye zihageze n'ubundi zagomba guhita zishwanyaguzwa ariko ikitwa warning bayimenya mbere kubera radari z'icyo gihugu cyo muri Afurika y'Uburasirazuba komeye zabifominze mbere ko byari gukurura kandi gakomeye haye nkare kumva noneho ngo bafashe icyemezo cyo guhungira i Burundi mbere gusubira muri Afurika y'Epfo bavuye muri Afurika y'Epfo ariko bahungiye i Burundi ndetse hahitamo ibiganiro hagati ya Afurika y'Epfo ndetse n'u Burundi yego turafashe iki sekedi ku bintu byose byahanze amazi n'umuriro byakuke ko bose nta buhungiro nyabuneka iyo mbere ifata ngoma yari yateguye noneho nk'uko bimeze kuri Russia ngo hari ibihugu bidashaka ingabo z'amahanga zikora abameseneri hafi y'imipaka yabyo na Tanzania yes ku bijyanye n'iki kibazo rero Loni yamaze igihe ivuga ko ikoranabuhanga rya Global Positioning System ngo ry'u Rwanda buri ku rwego rwo hejuru ku buryo rituma bigorana gukorera mu kirere hafi y'imipaka y'u Rwanda ku ngabo za Loni na SADC kumva kimwe mu bigize ntabwo radari igihugu cy'u Rwanda yakwemerera umuntu kuza kuvogera nk'ikirere cya Kongo kumva igihugu cya Kongo mu gihe byagira ingaruka n'ubundi ari hafi y'imbibe z'u Rwanda urabyumva neza yego icyakora kandi u Rwanda rwavuze ko rushinzwe kurinda ikirere cyarwo kandi ko rudashobora kugena ibyo abandi bakora mu bihugu byabo ubwo birumvikana